खुरुमजरे एसटीवी न्यूज़ बैंक ताबरी पुनः पोत तरामुक्सरे हुजान बदा मरोब पाउसिंग लोबिसे नाफना फागलकपा लुपा लाख कुनलोंगे गंजा केजी लिसिंग मरी हेना मई थादुना मांगनख्रे सरमिला संगसिल खोंजंग असि मसा मतुमता सिजन बहोना बनते हाइना एडवोकेट खाइदेम मनिना फोंदोखरे अमदि इन्फालिस्ना गोल नेपाल लौदुना तरातरुक सुबा स्टेट लेवल वुसु चैंपियनशिप की मंजिल थारी हौजी पाउसिंग संदरों पिजरे नार्कोटिक एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर नाफना लिसिंग मसापल मरफुदरा तरेतगे लिसिंग नि तरामदोय फाबुगी मनुंगदा फागलकपा लुपा लाख कुनरोंगे ओइगदबा गंजा केजी लिसिंग मरी हेना मई थादुना मांगनख्रे ngasi infalis ki pondong munda leiba pidonu lampakta pangthokiba ganja mai thabi thormaduda fire service ki director oibita natana dig range force oriba k sandramani nav ksp s gautam ocrk bikamjit amadi infalis police ki makok thomba official kyasu sarugakhe taranga mai lenana dig range 4 oriba k sandramani na lisema samapal marvudara taretagi lisingani taramdoi fawgi manungda ganja fawgi case kuntrani thoi leikhe masi trial satharba matung ngasi mai thabagi thormasi pangthokpani hairibase sigi manungda kaniam di heroin fabagi case taramri lekhi hariba case sing asigi trial loiduna leirabasu mai thanabagi ayaba phangdribana housing makidi mai thanabagi matam chapchana lapthoktre haike मफम असिदा अखोई गंजा अखोई मई थाइबसी अखोई केस अखोई मनपुर स्टेट की 1997 2013 बाउगी केनोसी केस कुंथा निथोद चेनाब गंजा किलो 4110.84 kg सी डिस्पोजन तौनी मैम पैसा थादोगा फ्री टाइम कोर्ट की केस लोइदन कोई मसी मई थादोपनी अपसपा लौथोंनबा सही क्या चरा हेनबी खोंजंग संगसलिबी इरोमसनु शर्मलागी खोंजंग असिबु मसा मथनता सिजनबा संगसिनबा खोंजंग ने हाइरबा सिंग मायोक्ता केस सथनबा फाइल तौरे माके मथकता सासित सेंफम ठोकते हाइना एडवोकेट खाइदेम मनिना फोंदोखरे ngasi माके ऑफिसता पांगथोकपदा पाउमी सिंगदा फोंदोखिबदा मियामना पामनद्रबा अपसपा मुथनबा शर्मिलाना महात्मा गांधी संगसिनकिबा खुलाय दो सिजनखिबने अवांगनोंपोक प्रजा सिंग तुंगी याइफनबा संगसिनबा खोंजंगने मसिग मायोक्ता सैसेंजर्स मणिपुर ईस्ट ना चार्जशीट सेंबलानगने सैसेंजर्स मणिपुर ईस्ट ए गुनेश्वर शर्मना केस असि खननबगी मसा यामना लई हाइबदगी मखाताना ऑर्डर मा ठोकथ्रु फावा स्टे तौबग लोइना हौजिकी ओइनदि बिसार चथबा लेफ्लो हाइना हुकुम पिख्रे हेरि महान मखाताना अफसपा से मपुंग फाना मुथनबा शर्मिलाना सरा हेनबगी खोंजंग संगसिनबसी आइना याबा खोंथांगने हाइना मखाताना फोंदोके जनरल स्ट्राइक तौबा इकोनॉमी ब्लॉकेट तौबा बन तौबा हिंसा यावबा थबक तौबा पुनमक से आइना यादे लेपाके तमतने हारबसु बन तौबा जनरल स्ट्राइक तौबा इकोनॉमी ब्लॉकेट तौबा हाइबसे मसी आइना यादे से सुप्रीम कोर्ट ना हाइरे अदोबो लेपाके तमता हंगर स्ट्राइक तौबा हाइबसे मसी के आइना यादबा नतेबा this is not illegal oiba नतेबा हाइबदी अदुगुंबा मधुना मरम ओइदना अखोइगी मवंदा वायलेंस की पोट में यावबा लेते मरम मधुना चरा हेलिबा हाइबसे आइना यादबा पोट अमा नतबनिना चरा हेनबा हाइ चरा हेलगा डिमांड तौबसी illegal oiba नतबनिना मसे आइन ओइबा थोंदसु माना तौरिबसे अचुंबनी अदुगा आइन नतबगी मोंदा politically socially yangagasु अदुगी लाइन द लागासु माइसा चुंबनी अदुना हिरमनी दने बाइना आर्गुमेंट थंगरिचे लो तगी वना तसे न लो गी चपचावा वान थोगा दु यांगा 309 से मसी माना तौरिबसी ताब्रा हाइबेतु ताब्रा तादब्रा हाइबिसिने बकुने कलेबिसि अदु politically socially yangagasु मान तौरिब थबकसे मरनाइगा नते मी खरिगी इंटरेस्ट नते अदुदी अदुसु चुमदब नते अब अदुसु खनगदमने अदुना लो खनदबदा कोइना मसी मासीदनबनी अदुने दाने ना हरकन चो लो नतबगी थबकतसु लो कोतला पनत्रगसु मान तौरिब थबकसे politically socially अचुमबा खोंथानी लो द चपचानी यंतारगसु मोंदा 309 पालिबिसे पांबम थोकते हाइबगी वफमने अदुना मखाताना केससी जुलाई 13 record कौरगा
hearing tonava do lepkre Hadakta Major Khulda yung kharamai sakpada awaba tarba miyoi singi damakta ngasi amukogi Vice President PS Devan Sharmana lusingba kangbu mana Relief Committee gi miyoi singda sengbek tara mating pikre Kabul Murders Association gi miyoi singsu thormadu da sarugaki Relief Committee gi Secretary Thambal Jau Phongwaina amukogi miyoi singbu thagat papong dongpa loinana awaba tarba matamda amanamagi mateng pangba asina kangluk masal gi marakta hena nungsinaba porkani haiki amukogi Vice President Devana mafum kayada mahulang po amadi khudong thiba nangbada lo fasina mateng pangnu lapuli saru uma oina ngasigi sengbek tara sisu pibani haike jingtang khaidana akogi lamai chakpada yauba adagi yumlai gare lai taba adagi di kaithian mai hek chak ki phoki bada amukona akogi token of love hai tare ko aduna angamba sum mateng pang lak jabdo major su aikona khara mateng pang jabani Maharaksuba Children Cultural Meet Tribal Research Institute Chimarong the Pangtokre Zero Tolerance on All Forms of Violence Against Children Come and Act Together Habitimda Manipur Alliance for Child Rights in Ba Tormaduda MP Dr. Maina Social Welfare Joint Secretary H. Rupachandra Amade Development Support Cry Child Rights NU Kolkata ge Sosat General Manager Asin Gosu Yoki Children's Cultural Meet adugi mapungoi ba saktam de status da mafam kya dige noriba angang singna magi lejaba talent sing utpana oiki tawanga mari lena MP Dr. Mainana Bharat Sarkar na sahi taruk fabu manungda leiba angang singda Federal Government singa khusam naduna angang singbu masamu phana lehna ba madi asatak sing piri masi mapung phana pangthok hanba tangai fade haike sahi taruk sujrama manung masida Bharat Sarkar na अखोई लेजरीबा तोहा फेडरल गवर्नमेंट सिंगा लोइना खुद समझरगा ममा सिंगसिबसु मसा फबा अफब मा ओयनबा अदु लोइना पोलेबा इसा इशू सिंगदुसु याम मसा ओ फबा अदि स्कूल सकी यारबगी अदु बतजा मा कोई पिजबनी मसिगी पैसा नुसाई अवाब लेते मयामना फजना लेरिबा अंगनवाड़ी के वर्कर सिंग हेल्पर सिंग तोलो यामदे हाइदर कन्वी यादे मरंदी मसिद तसेना मतेंग पांगी वाली ISTV network के channel सिंगी frequency खरा होंगदोक होंगजिन तोबन मरम ओइदुना हाना मियामना पामना येंगरिबा ISTV network के संगाई channel गे मफमसु अहोम खरा लेखरे मरमदुना customer सिंगना इसा गे set top box सिंग अदु अमुक अना reset तोबिरगा संगाई channel असे पंगबिगिनी हाना management गे माइकै दिगी खंगलले Value Based Society ama ohenbada education ge asobo thodang ama darkar oi hana Manipur University ge Chemistry Department ge Professor N. Ras Mohona ngasi State Central Library Hall pangthopa Peoples and Books haiba topic ta khanani namgi thorom da phondokre State Academy amsung State Central Library Imphal na punna sinba thoromaduda Sahitya Academy New Delhi ge Manipuri Language Advisory Board ge Convener Professor S. Bihari Sahitya Academy Kolkata ge Program Officer Dr. Nihir Kumar Hasko Archives के Joint Director के Sosala Amade Padma Shri Awardee R.K. Zaljitna Maroiba Music wana sarwaki Saite ke lamda sangnareba miyoi kya so thormadur sarwaki Professor M. Ras Mohona miyoi bana khwaidigi maruoiba si larikni larik amadi miyoi bigi marakta asobo mari leinei afaba society ama sengotpada mai masing haibasi yamna darkar oi haike Chemistry ki amadi physics ki yam power Professor Arnold Storinger sina early 1920s da like masa am khaki mani yelo la ise Dublin Trinity College Dublin gi se mana pigo 1943 gi talk series se mana lecture series heta mas mana compile to ibla young people like what is like see the picture go so masya what turning point por kya India Sarkar की निमित चामनी की मनुंग पैकेट कदब थबक सिंगी मनुंग मणिपुर की नेशनल हाईवे नंबर 53 इफाल जिरिबाम लंबी से यावपदा JDU मणिपुर स्टेट ना अपेन पोई हाइना पार्टी से प्रेसिडेंट M Tombina ngasi bobo porta leba state office ta pangmi sing unabda phongdokre मान मखाताना लंबी सिदा मरुवरिबा बाराक अमदि इरंग थोंग असि RCC थोंग वैना साबिना बमान अपील टोकी योनना लंबी से सेमदा अयत अपन Pibasingsu Miam Yenga Handopiu Haina Mahana Makatana Apple Toke. Baraki Breeze na meter Sam Kata Sangi Aruga Karikitamakta meter Sam Kata Sangba Athen Bakunu Nasida Makong Horaga Breeze
RCC bridge hadribano masi kanana manungda masigi athingba leibano manipur miyam golona JDU demand tawjare masida tawriba akoi gi senkhai thumkhai gi thabak se athum matam de lepinaba Janata Dal United ki makedi demand tawjare MZ Advinu amadi Kansipur leba SBI da bank account hangalaga Olas pencil amadi widow pencil gi sen changlabsu lokthokpa yadre puna miyoi seni henbe miyoi sina kurong sarwachi mayoknari haina tera sapom leka gram panchayat ki upradhan S Basantana phongdokre iramasida report ma Wasi Manipur Press Club ta pangthokpa pamisinga unabaduda awaba mayoknaraba miyosing su sarugyaki nupi amana phongdokibda oles pension gi oina lupa lising machanipan amadi widow gi oina lupa lising ohum account da changle hadubulai activity bank ta alwerba miyoy kya kayara kana chatuna sel pina ba hairbasu pirakte haiki Upapradhan S Basantana masa ge account hangnanaba SBI Dristi Alliance ki business correspondent CS Pramavati amadi CS Dhanajit ki kutangda bank account hangduna SBI gi passbook pairba miyong atane social welfare department gi makedagi SBI da sel piduna account sing asida paisa changbani hairiba miyoy aniasi yarutragadi sel kaiba yaro haina SBI gi miyoy singna phongdorokpa siamna laibak thibani Vijaya Bank amadi Punjab Bank ta account hangba miyoy singidi senfam masi fangne khudong chadba mayok nariba sing asigi yenglaga RTI thargani amadi social welfare department gi mari lenaba authority na hiramasida akanba miyeng changbiduna awaba nanglaba praja singbu mateng pangbiu phongdoki masigi keno je an jingsi da moina guideline je bujana takpi da ba moina state bank na tawri je ina laina an jingi gi chali ba keno je matam bu mangal laga an jingi keno je bu lowi da ba response bujana keno to bida ba masini akoina ya bana pen da bu ram je si an jingi awa je yim biraga an man maside chapang no myam yauri adigi keno to myam yauri masi yim biraga mari leno authority ni masigi keno na je action do athu ga to lowi da ga ni mai All Manipur Forest Department's Employees and Workers Union Housing Satriba Sales Work Strike Asigi Makatabo in a regular employee Kudimaksu Tabak Swandaba Union Gi Ad hoc Committee na Waref Lautuna Employees in the Kankre Kazulamadi Master Role Singitamata Angamatok Singna Ming Sangbiu Haina All Manipur Forest Department's Employees and Workers Union Tadropacharolamana Kangali Sangakfam Bazar Manakta Handakta Nauna Sankiba Culvert Asi Quality Control Todabadi Akaya Toika Toropana Culvert Asigama from Kada Yot Tingat Yawe Masinamamo Lambi Sida Saliba Muika Extend Topadi Aswapan Nang Hari Atumatamda Culvert Asinium Sumna Samson View Haina Nerokagi Secretary Manimuhana Fundroli Nerukagi Mui Sing Amadi Sangafam Bazarda Topam Pamli Bising na Culvert Asigi Film Yang Singaluna Masibu Sem Salam Libising Matakta Pen of Hondokre Manimona Makata Pondo Pada PDN Culvert Asi Salamba Sahi Mamupung Padre Atumatamda Marilena Singna Miang Sangduna Samjin View Haike Hana Semi give a Tegada, do not go in a Traga, Idiagano, Tegadagi, Makata, Atumatam Lucian View, Revolution Dana, or the Asopan Nangiva, Abadi, Musimina Twiba, say, Makata, Toragadi, like I see my bin, my Amahorasana, and this is Yamaki, Yamatuba, Topole, Maramatana, and Marile Novasinga, Yamatuba, and the Seminabida, Nigeria. MLA Dr. NG Bizoina Marke Kura Kendugi Manungda SSA gi Makada Morang Kambu Sajet ki Singkai Sing Matakta Sariba Class 6 tagi 8 Fawgi Lemna Mahi Tambayaba Residential School gi Pibam Singarel the Sarib Kuntrahum Doi by 11 kV Power Substation Singarel Thong Amadi Lamlong Thong Digi Pangai Fawgi Siam Lambi gi Pibam Yangsin Pre MLA na Pondo Kibida Sawatarangi Tabak Rasantigi Kenabatadokuna Mating Pangbiu Residential School Atubumatamda Sangaduna Hongzin Batawang Lady Kewa Thong Semzinaba Donor Ministry na Ahan Bastolman Pirle Singarelgi Power Substation Sangaduna Mafum Kada Maigi Watpa Leighton about Honoragani Lamlong Thong Digi Pangai Fabi Lambi Pakto Naba Honori Haike Adu Matandan Nolan Bajaga with Maidi Pangaga Sugumba Sikama into Henangalan Gadagi have you walk alone. Asida, Iko Sugumba 33 by 11 kV substation Nama, Iko Kuraida, Mazes Habibani, Masigi Damakta, Honorable Chimney Servo, Eko Praja Punamagna, Mayam Praja Punamaki Tarapta, Ainasu, Samunasu, Yamna Harauga, Pondokchari. BJP Lamsang Mandal Nasinduna BJP Lamsang Mandal Yuba Morsa Madi Mahila Morsagi Mipamama Lamsang Leba BJP ge acting member Kundrak from Kanbagi Yumda Pangtokre Mipamaduda BJP Lamsang Mandal Mapangal Kankal Hanaba
active member amadi primary member hengkal hanba board committee siamba loisinba haibna singba waref kya loke mifamadu gi matangda BJP gi W Ibomsana state president TH Saw gi lising makada mifamasi pangthokpani August ha fabu manungda board singda acting member mangadagi tadana amadi primary member samadagi tadana khalagani Mars enrollment gi program su pangtholagani haike BJP gi mabangang khapa amadi akoi lak mathang ge lakadaba election da akoi lamsang mandal gi BJP gi diger ma pot kanu khona ba hada wakhalon da pandal wa hada ko ngasi sigumba yan namro go meeting program sa thokani Ketrigauta liba MD Abdul Rahman da Igra Lifetime Achievement Award lisingani taramari piduna ikai kumna upigi thormama ngasi Manipur Press Club tapang thokre Writers Union Manipur amadi Islamic Cultural and Research Association anina sin pangtokpa thormada Professor N Tombi Sagolsem Indrakumar amadi Union gi atemu sing susubgaki Union gi Vice President Dr. MR Sekna mana sida selwana lupa lising taramadi citation jawri Abdul Rahman culture amadi literature da lobo thodang bu sak khangduna award asipibani hai Manipuri literature da soba thodang lauramba magi larising marwena gi pop larising mahakna Manipur gi khunung isai aduga Manipur culture Manipur literature da lauramba thodang adu sinthabo ina writers union Manipur amadi Islamic Cultural and Research Association ikra ani na kusinazaraga ngasigi lifetime achievement award asipijabani Makalamatagi pressure laklodabam ongda sarkar gi oja sin transfer ningthina tawraga apaba mahiroi puthonaba honaba tangai ferde haine MLA RK Imona meritorious award yenthokpa amadi MCS ki parikha da mai palok candidate singbo point thorpi thormda phongdokre Sagolbal constituency progressive committee ni sinduna Sagolban Amudon community hall pangthokpa thormada IMC gi ward number 3 ki councillor ke Priyosaki Devi Jusura ki Kendra si ki manungda leba class 10 amadi class 12 की परीक्षा दा मार्क वांगना फंगलबा माहिरो एमदी MCS एग्जाम दा माई पाकलबा मियोय मरिदा खुदोल पोपीदुना पुनिंग थोटकी MLA RK इमोना हौजगी मतम असि कंपटीशन गी मतम ओइबना परीक्षा दा मार्क फंगले हाइना लेथोक्तुना लेरोइदबनी मान मखा तादुना मतम खरगी मनुंगदा मणिपुर दा एजुकेशन सिस्टम दा अहोंग खरदी उब फंगलगनी अदुमोइनमा सरकार की स्कूल सिंग थाक वांखनबा खनबा तंगाई फदे हाइके higher education ke dunia ada ilmu apa? Tapi semua orang yang lebih higher education, technical education yang ada ilmu lagi. Namun masih siapa yang susah siapa yang Council CBSA amadi board na loba class 10 amadi 12 ke parikha da first division da pass tarolaba Hyangthang gram panchayat ke manung da leba mahiroi sing da ahumlok suboina manamatum pibgi tharoma ngasi Hyangthang playground da leba multipurpose hall da coordinating voluntary organization Hyangthang na sinduna pangthokre tharoma da Imphal West ki adhaksha Dasumati upa adhaksha TH Sarachandra yauna lamdamadung imyoi kya susurga ke class 10 amadi 12 ki exam da first division da pass tarolaba Mayro sing da manamatum piduna ikai kunobu utke Lekhidraba Hizam Gunogi Marfunipal Suba Mapok Numit Thonga Mari Lenana Man Iramba Pok to be Lema Kowalari Ama Nasimaki Masanova Hizam Dinesna Honaduna Manipur Press Club the Pongre Tamaduda Manipur Sahitya Parishad Imphal ki President Professor E Dinamani Manipur Sahitya Parishad ki former President B Jayantakumar Sharma Manipur University ki Humanities ki Dean Professor Polam Navachandra Singha Amadi DM College Arts ke Associate Professor Dr. TH Ibohalbina Maroibe Music Minister Raki Layasi ki Matangda DM College of Commerce ke Associate Professor Dr. H Sumati Balana Layasi ki Matangda Wanganke Pigli bangang singda makoigi haizaba talent sing hena fagana ba pandamda numit nini gi oiba summer camp ama ngasidigi kumalambak leba bal bhavan da hokre Department of Social Welfare amadi Alumni Association of Manipur State Bal Bhavan anina punna sindna pangthoki ba camp aduda angang samarom na sarugaki camp sing matangda alumni gi member amana angang singbu camp manungda tongan tongan ba hiram da khangani haike There should be themselves, we should be ourselves. What we say to the youths is that be yourselves, be the best. Handak pangthokiba BA first semester gi entrance exam gi fall da asoiba aranba kaya yawba thengnare schedule draft category gi waiting list da yawba asoiba leire atumatamda marilene basingna yengsin biu haina DM College of Arts ke student union na thadropa charolamana khanglari
Ngasidagi horiba Ramzal Mubarak kidamakta amadana ye proposal pirikli amadagi serolosina makataraduna thamusukna sara henduna pangtopa thormasida alana lamdamasidagi maikaba cinja marufangna mutat pangamba thona pibiram sanu Ramzan thamanungda maikaba cinja sizinaba madi huran cinthi towa thengnarabadi amadada pau pibiu maduda thorokpa apapatigi thodang pumba masa masana pujagidabani hairi Kurai Lamong Tongkong Dagi Pangai Fabugi Lambi Siambada Women Development Committee of Kurai Putiba Lekai and Kurai Nandebam Lekai Gimyo Singna Wax Minister da Haizabadagi Lambi Sigi Akai Sing Samjan Bahore Tongkoina Chanabaya Moongda Lambi Si Samlakani Habigi Tazabasu Committee Sina Tamakli Thadau Students Association na Infal More Lambi da Satariba Pung Kungamari ki Banna Sina Lambi Sida Sauna Akaiba Pikre Hari Association Sigi Myo Singna Infal More Lambi da Thoraptuna Lambi Tingbi Tabak Sataki Hari Ban Tugaiduna Lakpa Karamagi Mingsel Akaitori Tokra Hari Tangal Kaitel da Mobile Jonba Dev Enterprises ki Mapu Dev Kumar Das alias Ganesh Sei Kungamanga Apokpa Krishna Das Kurathong Puki Mapalda Leiba Myoyesina Nungsi Haibada Yadabadagi Dev Kumar na Sei Tararom Awaba Kangal Labi Leisabi Amagi Awaba Prince na Watim Donolution Pre Prince ke Upasta Pangto Kiba Pangwising Unabada Lofasagi Legal Advisor Advocate Thodam Manihana Fondrokoda Nupi Macha Si Lisingani Taruktagi Dev Kumar na Tanar Kibani Class 7 Khak Tamlingaida Nupi Dubu Namduna Faduna Purubi Toduk Laikre Lisingani Tara Nituda Namduna Court Marius Toki Dev Kumar na Court Marius ki se seasonaduna Kianbi Tabak Sataduna Laki Laisabiaduna France ta Watim Bina Bakangalak Padagi Makwe Anima Kokal Aga Amana Amada Makatana Ayat Papi the number Yana Serolama Yanre Yaneba Wafumasi Tugarak Labadi while Sangdo Oina Tanahangani Haiki Allah pamja sini so amuan amonda sigumba amonda ting to na kot na lam thak to na to wi je masih to dena bagi jamuta na koi ni ngaji ni adu wai na amu khana chana ra lu ni yana ra ji amu ga ko disturb to na ra lu nang jo na pa ma ni ja pa bi dum thiro bi ja ji nang pa ba ni pa sa pe yana ba la ba ni yana ra yana re ana ha adu ri so to ro ko ni witness ge ai na ni pa ni declare to Manipur Hindi Parisat Imphal Naloba Hindi Parantik Hindi Prabes Hindi Parisay Hindi Bisarat Amadi Hindi Ratnagi Parikal Fal Haiduk Lehaina Manipur Hindi Parisat Imphal na Kangalali Hausi Makata nga sige Sanawi Paulo Minase Hauzik Sanawi Paulo Minase Imphal is na gold Nepal Lauduna Taratruk Suba State Level Wushu Championship ki Mangjil Thari Wushu Association Manipur Sinduna Unit Taruki Nupamasa Nupimasa Sanroi Sama Yangkai Nepal na Saru Yaduna Moidang Pok Ibudo Koro Hanba Mandap Tasatariba Taratruk Suba State Level Nupamasa Masung Nupimasa Singi Wushu Championship ki Nasi Pangtokiba Keji Kunga Nepal ge Sub Junior Girls Sansauda Bisnupur ge K Sawa Keji Kuntra Tarukta Sai RC ge L Rosibina Keji Nepuda S Sansan Keji Nepu Mari Gida Bisnupur ge S Sumati Amadi Keji Nepu Nepal da Sai RC ge O Soniana Ahan Matakre Junior Boys Sankwan ge Pangtokibda Bisnupur ge N DF na 7.95 Junior Boys Nan Dauda Sai RC ge S Ramanandana 8.75 Junior Girls Nan Dauda Infol East ge S Langlin Tomina 7.90 Junior Boys Nan Gunda Sai RC ge S Ramanandana 8.40 Junior Girls Nan Gunda Infol East ge L Romitana 8.10 Junior Girls San Kwanda Infol East ke Nirmalana 6.96 Sub Junior Boys ke Jesuda Infol West ke Ais Damrasna 7.90 Sub Junior Boys Taizi Jenda Sai RC ke Ais Thongambana 8.6 Sub Junior Girls Gunshida Infol East ke Y Isal Tomina 7.80 Fongduna An Batakre Sai RC na Gold Taruk Loduna Anisubda Lady
All India ki oina Sport Authority of India ki makhada National Cycling Academy New Delhi da ahan boina hangnap ki damak sei taramari dagi taratruk phab gi mrung daliba nupa macha amadi nupi macha singi physical fitness test July tang kunda khumal lampak cycling velodrome da pangtholagani sarugani basingna July tang anige upung taruk tagi Nepal phab gi manung da cycle velodrome da laktuna form lawrana ba amadi pisalakna ba Manipur Cycling Association ki secretary na thadok pacharolmana khanglali Indian Strength Lifting Federation की में मखादा Manipur District Strength Lifting Association सेंडुना अगस्त की तांग कुमाथोई कुनगमनी फॉबा वेस्ट बंगाल दा कुमाथोई सुबह National Senior Master Men's and Women's Strength Lifting and Incline Bench Press Championship फांगतो लगने सरुगानिंग बा जिम क्लब ऑर्गेनाइजेशन हमारे एसोसिएशन की सानोरी सिंगना Manipur Strength Lifting Association दगे अकुप मरोल खंग बयागने हरी Kun Suba FIFA World Cup ki ahanba pre-quarter final match da Brazil amadi siliga ngasi numidang pung 4 minute kuntra tabal sanargani Brazil na yumbu oiduna satariba Kun Suba FIFA World Cup ki ngasi ahanba pre-quarter final match da Group A gi mako orba Brazil amadi Group B gi ani suba tarba siliga thenargani ani suba pre-quarter final match da ngasi nongai matung pung 1 minute kuntra tabada Colombia amadi Uruguay ga sanargani Germany gi Thomas Muller Brazil gi Neymar amadi Argentina gi Lionel Messi na satariba World Cup asda goal mari sandana khwadi gi goal masing yamna sanba sanur ori hauji phawda apun team na punna goal chama kuntratruk chanakhre hauji ngasi nong gi okiba enga sai pau pijre ICAR lampel pati gi phangba pau gi matung ina ngasi gi khwadi gi saba degree Celsius kuntrari thui dasmik Nepal khwadi gi ingba degree Celsius kumatoi dasmik manga nongsita yawbai singmal gi sang ayukta sada homutara mapal nongthulna sada hompu Nepal nongju gi sang Nepal dasmik manga ni Loisala pala ngasi muru boxing amuka na pizre nafna phagalakpa lupa lakh kunlom ge ganja keji lising mari hena mai thaduna mangan khre samela sangsil khongjang asi masa matomta season ba hona banate haina advocate khaidem manina phongdokre amade Imphal is na gold Nepal loduna taratruk subasta level wushu championship ke mangjal thari ngasi ri asti bin pizo pau matang slojre men tabri basingbu aroi poina khonjre